Tarsisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Muramutse canke mwiriwe ivana mu dukurikirana muherereye turagarutse muri wa mwanya amwizo wahariwe guhimbaza Imana gutazira ni prote turakingiwe tugiye guteramana inyuma ya kamera turi kumwe na Wizo B ariko kurundi ruhande ndi kumwe na gwagwaruka abaje biteguye bavuga ati turaje duterame dutazire duhimbaze ibintu bigende neza nkuko vyama ko vyanye hambere n'ibihoreko no witeka ryose amina ndabaramukije mahoro neza yego yana hari hano baje bambaye ibintu bisa ngo ejo ni heza yana menga kuri stade hariya Wizo no akunda kutubwira amakuru y'inkino mwe mufanande haje duhere kuri Eliane mufanande Real Jana no Barca nawo fanande Ciyo fana Aigle Noir Iburaya makipe Iburaya no makipe Iburaya Barcelona Real na Barcelona burya muracana wakagoza mwambara ibisa kandi murabakeba n'abakeba turagerageza abandi natwe dufanitse itsinze nuko rero tutereka ibiganza turamukanye n'abaje kudukurikirana rero naba tuza kuba duteramanye uyu munsi aho tugiye kuba mu bihe byiza byo guterama duhimbaza Imana tuyitazira utarakora subscribe yikore partage comment teri ntegero no gwaruka aho bimeze neza rego bivuge tukiriho utazoza kuvuga ngo bahora bakora neza twaritahiye mu juru kwa data wawe bivuge tukiriho nimbara kantu nyene tugurire tugihema tukibasha kukanywa imihogo igisona neza itaratangura gusona okipe uyu mwanya reka ndabure kure yiva sabwe kuriteguye ndagerageza nuko rero ngaho umwanya ni gwawe kazi murakoze Say
bwacu iteka turashobora gutambira umwami wacu Imana yamukije Abisirayeli inyanja itukura bayasana mu gihugu cy'isezi
bagikwe twifuriza kubandanya bigeze twifuriza kubandanya muri ibihe byiza muherereye reka twebwe icyo dukora sikindi dutereke ibiganza tubike bantu tuvuge tuti bye bye ciao. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa.
nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.